Хизепте телеграфисем уж эфирда ирхи тевель пирмбатра хнара варабаян пахатер фирман пушлахен шуме иргун булдыр Маргарита Яковлевна. Иргун телеграфисем иргун Марина. Пирин Елана пахынса телеграфисем вали иду хадали секилтери. Иду хадали сегильня. Калама юрат. Таргаша. Пурде палиш пирин фабрикара пахадерере художник сем Павлу Юнежезе мышленение, Волмалданаханта Екатерина Иосифовна Ефремова, Татьяна Ивановна Петрова, Мария Васильевна Симакова, тогда Паян Эшлизи Гурат, Анастасия Васильевна Андреева. Мана найду. Тогда Кебер Павлу художник Пирги, Кам Пирги Полеща жители Куравшизим. Шак азын задухну хужамацын шумне кам хушса калаять тогда Кебер терешен ятне шаплавить парни мелереши. Парни вара чаваштарилля ежедневник тет бірінде. Кунда бұл пурнива лиди кирлея баламан шутпа, ширза бумашкан, ну, инде кашны хойне майлы узу гурат. Чагынбек чаваштарилля ежедневник. Хизепте телеграфисем пирин бешихын малый телефон номері ялан хилех экран шинже буле шынгравлар панхихын анализер хаварда идусем бамабулдарадыр тималдана сирдени вертер схурав кецелесе шанатпыр парни аксадель хинжех сире чедумсырын кедеть. Маргарита Яковлевна ертне шул пирин республика пучлахенник хужавебе и бир чаваш трин кунне уявлама бышларымыр. Шаплавет. Вал чугую хен ширмултым жинже. Унчен вахат пур демелле. Анжақта уявы хидичен пергун малдан хадалинме бышламас піршкеха. Пахадяра фирма. Міле хадалинсе брать шак уявак цельме. Паллах шак кун пулны бейбір биде савындымыр. Мен жындезесін чаваш терривал халық пуянлық едет бір. Пахадері фабрика вара, пинде доғыржар ширин вишіміз шулдан ба, шак пуянлыға тұтса бұрза, пайынхи күні адалындарса бұрат. Паллах шак күна ебір уявлама қадірлен бір. Малданағынде бұл пирен мен кадартма бұлатға. Ибір тәрлі күравзем ергелет бір. Самахран регион зинже иртне куравзем, тада Хамыр республикара иртне куравзем кадардашы, пирен илердюлле де хитре, чаваш эрешле ябалазем пурнеде интереслендереші, пурнеде кележеші. Тада пирен чаваш халықы хойне еврлихне кадартмамай барза, шамрық орузинжеде, шак чаваш чунен мәне туемне, Варадашы. Шавынбада куравзене ибір малала ирттерме шушлат бір. Кунданда ибір наци библиотеке бе тажы жығынса әшлет бір халпайын хегуна. Тада наци музей бе пиде туслы тожында әшлет бір бірле. Наци музейінде чаваш террин музейде бұрғада. Шапла онда берен нумай куравзем ирттіріш. Тада үтті регион зенеде қайса бұғас шуғыш бұр. Кышта чәне шыжы бере, мәжіндезесін вәзем бере кәтселмезен, чәнмезесін бере евірдарах, онда қайса хамрағы дартма. Көшсем яланақ пулза бұны бұлханде, анжақта шак хамырын бірлехи уява, ядырласа, уява мүле қадырленедір. Ну, ядырласа уява, тада ебір витха иртерет бір Пула сорова парзах варас тизе нумайдыры жат бір. Шавынбада пирен вун бір мүшхут көжал иртірі азамлы тәрәтінжі конкурс, бұл ажабы-жазын хушинже, көжалдан вара студентсы неде онда явыштарды мұры бір? Онда ажазым чываш тірридерлеме веренеші? Онда ажазым тірридерлеме веренмеші, онда візім уже хозин хадыр ябалызым бе худшынашы. Бұл бірін межрегиональный. Хадыр ябалызым мінзем Терление номинацизм бе, терление балазим. Ашамыш терлезе барзасын? Ну, перененда сумлы жюри, веземінде пәлеші, азырғашы, ашамыш терление ажақы дұрышный. Но хуттемінле самахран қадірлензен де везем витха, қадірленме бұшланы жүхне историне, чывашқалық историне, тәпчеме бұшлашы, ондан тәрін, енезіне, мән жүхлі онда шывы, мән жүхлі мәнле үйнержізем ішлені, мән жінден қалаза барат шақтары ережізем, вәзін витха пурнейде тәпчеші, аплабузасын вәзін онланма бұшлашы, вәзін халықы, мәнлі халық екенне. Таданды мән семшінде, ну, изодет бір, үйгеріші худсемшінде, Тада шавуқытырай бір көжалғын анжақмар малдан да ертерінші анжақта көжалынды тимлезих кіртірімір номинация бұл чаваш костюмы
паянхи костюм современный, тогда традиционный. Тогда совозим, дежирашы переня жазым, совозим биде худшынма булат. И дизайн тогда. Мы же дизайн пахадер витхавал сувенирлы продукциян жахмар. Онда бирен тумзиди бир шалит бір, тумзимби бир терле фестиваль зинде конкурсинде худшынат бір. Шавы хутраханде калазах фараскилиман Байкалда булни, и гибинде вунзак кырмшуда, паримш фырн ежинни международный фестиваль костюма. Этноподиум на Байкале ятлычывал. Ондан де рашери мен бур халық хыйн ерешізіне, терезіне кдартнан де шаплай? Онда расширян жахмар, онда Казахстанран, Монголин день булнычы дизайнерзим. Тада мускаврай бир пиде хамра пиде андон кдартырмыр, иге бинде вунда хырмыш шулда. Малданах инде выл азынзақ фарас келетман парремыш хут расшира иртре жамбек курав. Частный музей России, самородки России ятпа. Онда ибир худшынма майду пырмыр. Пирен экспозиция пиде пурниде тәлендерде хитере пиде елердюлі был жывыл. Тада ладья деген всероссийская выставка ярмарка ирде кашны жулах мускавра. Унда худшынза ибир егебінде вунды хырмыш шулда шавынбеге худшындым пәрремыш худ вот в рамках ладьи иртре фестиваль костюма сарафан ятла. Она Великий Новгород рангельня Ольга ятла дизайнер пушла заяна. Бара шав модельзем Великий Новгород модельзем пирен тумзени дохынза пиде ну, хаватлы лайх, пиде илердюлі гадар трещавын бегех. Тәлендіш, пиренді бізім малалла, әшлеме, пәрлечендіш. Паллағынде май бұлзан, шамбек ихра бұлзан, ебір худшы нашын. Ахалгалайсылар ичен, ебір кыдартмада бұлдарат бір сиренешсене, шавықтыран де онландырса бама бұлдарадыр. Калашнымай, режиссер ярсабама бұлдарат, пере сирен шибуйшыра, езір қадылеген, тірлеген тірісене, калашнымай. Ебір кедет бір, шавықтырақ, онда езір түрлі региона жетсе, чваш симпатия жетсе, хамыр түмзене кыдартмене де. Курма бұлдарат бір, ақындак. Ку кәбе Байкалды шинде как раз вот курунат. Кызым Татьяна Ивановна Петровна әжізім, тада Анастасия Васильевна Андреевна әжізім бұл жеш. Езірінде кашне ұстажа, аллинден бала зейледірікке. Малашни жамбегенде баламалла. Куынде традиционный чуваш херен, херарман, кәбе, яргыч, сапун. Кувара шак виже вот тум, мускавра, гран-при жэнзелме бұлдарына ладьяра. Игебенде вон ватым шуда. Онда хер кәбе, херарым кәбе, тада аржинын шубыры. Козем паянхи кунра пирен Якимовская икем шуртра салон-магазин вырнашсын, вот чавынды продукции кундахаль курынат. Сувенирный продукции, тада тумзем дебур. Педе буян. Епен езір инжедегазе жүредірдеха унды йықташсем, чывашсем, де сака слаще жаплавет. Бізіне күзікландарать. Тумгын адамар. Уява, агадуя, худшынмалы, тум жештемар. Терлерен унда пәдіккіна херупрашсем вали, сумкызем бұлма бұлдарашы шаплавет. Шапла. Унда яргычи, унда мледе бұлзасын, бір пәдік ябала бұлзасын да хамыр ерешпе, илемлевет. Косметичка зем, унда, ну май, унда, любой жинна денебе килзессін, ебір тупса бама тұрышат бір. Хотен күмілі беде, сақасыма бұлдарашы шаплавет. Тума бұлдарашы. Перін телегурачызым шыңғыралызы жетіріште. Сиғынар хавзембе юраде. Шапла. Алло, еклет бірсіре? Езір өже эфирда. Иргун Марина Федоровна. Иргун Маргарита Яковлевна Иргун Будур. Иргун. Пахатер художник Зень, Анастасия Васильевна Андреева, Петрова Татьяна Ивановна, Мария Васильевна Симакова, Ефремова Екатерина Иосифовна. Тада. Тебір яд хуш сагалмала. Еппордак пулужада. Вуну жылытла ашлене. Шак художник. Пахадерери. Пинде дохоржыр шитмелі пилекміш шулдан ба. Пинде дохоржыр сагырун шитем шул ченшлене был. Халихе шелбулинде тересмар. Вот Маргарита Яковлевна изир сюжет пынывықтыра каларыр. Каларыр кына шавы стажа, тірлене, ку шавы наллы десе. Мана тіріндер жывыл. Вара пиренветка тересем традицияне бұғынза ерешлене скерзем. Онда ховинен день хушманемде юрамас. Изир мінрен, мне була
уйырсайледер весен алыне. Ну, халінде меже жылы шлепте паллах вазим пиринвитха музей фондынде упранза тарашы шак я балазим. Иге бинде тохырмыш шулда пахадерери ужылжы музей, предприятийный музей. Вот ша музейри фондри я балазим озе уже ибер тәрлі куравзен елзігайза шүрет бір, шамын бада паллат бір, но таданды паллах кашны маштырын хойен уйрымлығы бұр. Менде бұлен хурса хурашегін хураш, аха. Изер пәледерінде вуланы да бұл, илтіне де бұл, мадана фитха пирен пилік улды шулдадақ херажасым тәрлеме бұшланы, а візім катчагайны жере, візін пұрлық пұштарымна аварнақ. Херду прихадыр бұлна. И тада Екатерина Иосифовна Ефремова ялзым тұрық қайза пұштарны жүхне жақтарызы, бұл тәлінне мәнрен. Пәрбек тәрізім курман был. Пәрбек ябалазым жінде сымахран, кәбе жінде евылы, ты жінде. То есть чаваш херарымы, хойни майлы витхавыл, хойын семьи вали тәрлене, хойын семьене мен сунса тәрлет был. Шамна тәбі хурза был тәрлене хойын бек. Шамн бада хердес махран, хойын качы вали, пула субушка вали был, женихінде тудырне тәрлене, самахран, ты мәнесе кәбезе тәрлене был. То есть кунданды кашны үйнерже хойын чунне барза шлит. Шамба... Мле галасынде шух швежеве, әмәте шаплавит, подмеша мле гурастени, терей сынаре дейбір, шаплавит, пұрды телейлі бұлашын ветха. Чаваш терринде был хыневерле алфавит беге бұландыр, шаплавит, онда водырыши жеутла, ташта водырытла шевет-шеветша, шаплавит? Да, водырытла дет бірінде. Водырытла шеве, епин, онда хымын шуқшнанде суйласа есе, шап алфавит урлы, шырзак дартма бұлдарадын, шаплавит. Терес пиде интереслі шевазим. Вазим би узу гурза паянхи игун, вот пирен самахран Анастасия Васильевна Андреева, дязын домыр художник юнержевал, тада Ольга Александровна Ландышева, конструктор-модельер, унзыр паянхи игуна майжук пирен. Вазим пиде хитре, пиде интереслі осталашы ябалазим. Самахран мана хама валиде шалеші, манжын, вот, мана келешеген, мана каяган тумзем шәлесі бар ашы. Хыбыр зуйласы елейдірінде, шаплавит? Ну, манба келештерзе ханде візем мінді баш суйлаш. Ну, онде суйлат бір хамыр, аха, шаплавит. Телеграфисіне сымақмай қалазы ғарар, перен шенже шак кепесемде пағадыререн, шаплавит, тіррезем, унды ыстазем, ерешлен шаплавит. Езер Маргарита Яковлевна пәлдерде, ағайлар марыр, шулдалығы тембек евір бұлзасында. Неме бұқмазыр, тірлі уявсем, иртердер, корны шырар хамыр ендешсембе, республика долашнеде тұқса жүрер бұлға. Шамешін ден күштақ қалазы бар қадырғашын. Керен сюжет табур. Она и бір күштайрақ бұқсайлы бір ғарайраде. Пәлдерге жулы бір шел бүлінде 15 шүрей мерімір тұқса. Анжақта Шакчываш тәррин музейінде курав берін ұжылжы. Фабрика тоғырвыншы жыл тұлдаржы. Ширин вишіміш декабрде. Тада Калазық Варасқы Литман ибіру жазындымыр. Азамлы тәрәдінже ятлы ажабы жазын күшінже конкурс. Вот шак конкурс сірі әшсе, ибір курав, әшсенден жәргелені курав тоже ұжылжы берін шак музейра. Бұны мұшқұт әртіне бұлат тегенде, шаплабет? Бізім жыл бұлад. Ибір пар жыл ертермерімір. Қожалында егебінде шерін біріміш жылда. Ол бірін вұн бір мұшқұт ертірі. Ну, тада шан пырда Калазық Варасқы Лит. Кунда худшынжыш пирен Чуваш республикин район зиндень хулды зиндень анжахмар, активлы биде Шубашкар, шани Шубашкар хулды зиндень ажазим худшынжыш. Шавығытрах пед университет студентизм, тада институт, ну, культура институт студентизм. Тада Шубашкар районе, Едерне районе, Куславка, Шербию районизм, активлы худшынаш шавызыне тавынде пурниде. Тада Каласкелет пызыкта вибір калашын Иркутск облажынде Зиминский райондан Масляногорск яленден, иге шпири ярзабадыш. Ундан Пушкурстас... Унда да жывашсен бурна шешеплавит? Ой, унда жывашсен бурна шеп, хамда кайза гурнунда. Вазим пиде адаландар забырашы жываш чельгине, юрризине, вот терлизине, вазим терлеші жывашла. Эшлезен еш пулать. Пұқса ерға, кіске гына сюжет бірле, телеграфисен бе бірле тарғашын.
Тоғырбунжи чучул каялла чываш енре пахатере алысты промыслызен фабрики ергеленне. Паян варашак фирма ябалызыне төнжебех лайық білеші. Авалдан упранса шерепленне алыш елызенбе хавхаланса туны тумдир, килилеме, парне, чываш чунне де, урық халық шиннине де пірре курса хытыт кінне илет. Телемузене бұғынызен фабрик каравай құраған земде хайтелден ешлеген алысты земде малала мінлере худымба тата хыш чулба утмалы шинчен сымақ хускатреш. Наталья Посын кинодиректор хальхи тумдирин шене коллекции земпе палаштар жатада адаланмалы майзем шинчен каларе. Уншуми Маргарита Павлова эш пуш мінле бұны тада тірлене шене тумзен бұх хизене ктарца шүрені бірки сымақ хускатре. Фабрика худшынаган тірлі құравзен географии Байкал хырлинчен пушлаза Мускавба Питер таранах. Курав зенче бір пірле, пахадері бе бірле. Еп хамахам пахадеререн уйрым тұтма пулдараймасты. Бір-бірін белене бір шаплақ шығыны дудат, бір-бірін белене бір калажат, бір-бірін белен канашлат, бір мен думалыне, тіл шене ерешсене, варенет бір. Хынасем чипулдарулызене хизеп кучесемпе хакла парнезем пачыш. Чываш патшалық канашын ердюжи Альбина Егорова иртне вадыр шулда хучасем уйрыма хулшынсатычыш пулинде чываш тірлине упразах вармам вай шидердем рехтере. Чынақта паян фабрикана теревалле укша тума май бараганне эш тумдире. Түрлі іштума түрлі ябалаты қынмалла. Авалғы елаба шыр сухалама арземде, армземде, түрі бейлем летне іштумы бедукна. Шавна гора іштумдирі жіне фабрикара урық күшпа пықмадыдынна. Тата паха түріре халық ансамблесімбе паллы солесім вали сцены жіне дұқма кабыр тумдир қадірлеші. Культуры министрін шуме Елена Чернова елемлі тумзем артисене тінче тарық чываш үнері бетеліндерсе шүреме майбаны жінжен қаласа пачы. Рашейри түрлі облышыра бұрынаган чывашсем Тван ен пешехену тытма май хайсем патенче пулдарулы кушкынезем вали, пахадерыре чаплы костюмсем шилеттерниде, ыры ела тере Чуваш нация конгрезин вице-президенте Анатолий Ухтияров. Халах искусствен палы типчевже Геннадий Иванов-Арков пухынызене пахадере елызене адалантарзапыны Екатерина Ефремова пулдарулы хинтытымызене азайлдерче. Директор шуме Маргарита Павлова шкулачы сене тере ешіпек саклантарса хавгаландарма ымырдузымбе куравзем иртерни шинжен каларе. Хали шакеше студентсене явыштарас пирге жуғышлашы. Пухыннысем чываш террин күнне уяв еркене картни тыван культура адалановышын пысык пілдерішлине палыртырыш. Пуржитреде бір хамырын сталықпа мастер-классы ертерзе халыға паллаштара парчываш терри белень. Пидео нумай уже алабалан терлеме камал тваш шинзем халь вренешшен пидео нумай. Телінмеле езір пурнеде кызгландарза бұрадыр. Смахран Любовь Вазюкова волзирмбатра ішлемес, анжақта Шабынбек ұстазем бізем сирене жеқ туза бірәшішке. Вол бирмбатра ішлене бұлны. Ведь хай бір тоғырвын білік шул тулдарын жүхне бағадыры филиал зіндек иртердімір куравзем. Шәне жұбашқарда в том числе. Онда иге филиал бұлны шәне жұбашқарда. Любовь Степановна жанда ішлене бұлны. Сюжет рагалазы вардыш езір әш тумдирде қадырледір. Уыншине де әлхиелана пұхынса Тәрі тірледіреккен. Тәрі тірлед бір халатсынде медицинский іштенесін. И Мускавра бұлнычы ладьяра, ой, ладьямар куравра. Бара онда пүдішті Камчатка ран, пиреншак халатсыне күндандет ерішсімбе. Шавзен елзе қарыш бейдім. Терінзе каймала. Вәсем управбалы земшкеға. Ағандырымар, вәсем пілдерішлі. Вәсен олнандарза барын. Маргарита Яковлевна, кәшех бағадері шәрі шолыне балыдывать. Игі жол шеш жолжа, она ғадылемелешкеға мүлекселме палырдадыр. Ой, шаржул пиде палла сумлы. Паллах пирен фильм бур, пире гытырка юрзебаныча гимн бур. Халінде кәнеге жирзасын, вот тубынзасын, жамбек шинзем, тәпчевжезем, остазем. Лайфшуш. Хуравне галарға, негамтай терс хурау башын галасы ждеймері, шынгралзем нумай болдеш, кыларай марымыр. Пинде дохожер шитмел билек пинде дохожер сагурмыш мышлзинде Александра Ивановна Ильбекова шлене. Шагумба пиріңгіларым бішленде, хизеплетілі күражызем, тавақ сире пирімбе бұлнышын, сығы бұлыр, тепіреділ бұлы чен. Сывы бұлыр. Елемлі күн бұлдыр.